NDC for no na muni twase ne munyina magimi too much moye mmoa onim ne ntia moye mmoa no me na menim se magimi sa Abuza Kenjanas asaba bontra be send a message insult any attack to NDC John Mahama awchire omuntu Kevin Taylor fonya sade a omu ehunu ye awchire ngwa says o man hwe ye a Ibrahim Mahama adwuma bi obegu no ana face obechire na adwene e wo Canada Japan any Anas Arumia case na Anas arene $80 million against Canada Japan e wo USA na ai penya block media message any day mo over like video no no that will subscribe button na be click verification icon for latest updates abechire wa nwende ama me e wo comment section message wa say obaswa no ahye video na ma onua so enya bi ahye etu ne na nsemu na entokwa bi ekos ewo media so ayi say eye Kevin Taylor and the best at here with Jonas any Yondon because na Jonas na Kevin Taylor any Okedje Famesa entokwa no Jonas be kan be say ehun hia omumie no nyansan bia ntokwa no mokunu omu enyai na omu form platform no emprim to Emma Ghana what I say Ghana first obi aye second that's one kind I say Kevin Taylor ever send warning any threat is obaje no home na boss Ghana ya ne de akokotako obe send a message to Jonas says Jonas anhwe ya obe me deport no obe for plane every no ho akọ bia Jonas wo New York City akọ deport no de akọ Ghana on Yondon odo me ko Ghana and after that no they say Yondon and Jonas abe bo attack no back to back ama Jonas de odina bufuo akọ she Mahama ne end this force bodo monza come here attack no ebe ko Mahama so enti enra Kevin Taylor ebe live streaming nanka obi ahwe say etem didi a Jonas abedi Mahama any NDC fu nyina anka Kevin Taylor ba we cancel bi e wo ho but to our dismay Kevin Taylor adoji beef no and ye nyina yantia say ada wunia afi no back down and I said there bibia time no because Jonas said nka munyina wo no mamu de munyina mo US nka mo fa mommro mo ho ka mommro mo ho but enra Kevin Taylor ba live no you know I said I was in his show one catch Jonas asem no ho biem but Jonas there be once a wanya di bancha be bonwunu de we de wo bedi abro aduan wuni a yemfa san kotum once a be call for beef ne de na me no ye begu Jonas kire mo say NDC for omu frɛ Kevin Taylor enka santre no enya sa attack ni hit na wa start to Mahama so no de in fact saa na beko awo kire mo say even Ibrahim Mahama kura wa adwuma bi a wa plan say ada Kevin Taylor be replan that day ni de free work or be soja Ibrahim Mahama so on so be gu na dwuma no. Of course OBC, how are you? Of course obi anko Jonas TV na anko subscribe say be the comment ba me hunu makai. Of course NDC for no munyina muni twase ne munyina magimi too much moye mmoa onim ne ntia moye mmoa no me na menim se magimi sa obi de John Mahama ne na busua ne MPP ni NDC ni nyina beto problem enti munya mmoa nkanya me na besofo asi wanim se obedi matemo e wo se wo sofo si wanim na odi kwasia na odi John Mahama beto problem no ono na eze odi na tem kwasia metimba bi wonim se obebo threat ameba be strike you enti meme bo threat enkobo midin enkobo akutia because wonim se wonye obia enti wo ba ameba be strike you media ya Akufo-Addo media ya Chada media ya obia wo Ghana ho ede na chese wodi Mahama ne ba memfanye no enti emwei magimi asenkraman no mo apapono Kevin Taylor kwasia na ese munene kasa se be ya o mebo me threat bio be na wa me threat kwa nka minim se sa Virginia note guy ma after kunyina sanye Washington DC note o what Virginia as is ya metu memma etika mu wo chine sa se o ka ya hwa se nko be ba be threat na nka ma take action ba obia o meka hwe on kasa ya me no ni asem on mebo midin emejimi ya me no ni asem. Wow, anti as simple as ABC. Mo kana man no mo ka cheze mani me botwini Jonas din asem bia ni wo. O be bo me didi a me ba be hit John Mahama no. Asem bia ni wo mwa ma Jimmy NDC fo nkwasiafo stupid people. Enra Nkofo di Ibrahim Mahama company abase mi nkogu no. Ti said ye mi gu fufufu no pure water company no but enne no mahwa se nka boa no be den
abebo me din oba attack ananka mabegu Ibrahim Mahama company baako mienu this week ya ananka ma start egbu no but my hair akwase ane me respond on my aye no makasa there be se o ma ya oba forward ana me di hia ba wa amade asem timba bi se me di on my ni me to o do kwase ya be kamia ena me ni wo deal wow enti nkraman monko na mo ne aboa ne nkasa se bo obetimi abo obi adi ba twini Jonas de yokobo ndin a obema Mahama ho akere no because Mahama ne tua oka twini Jonas de yokojimi a because me metimi aso Mahama mu aye ne ho adwuma atesi NDC fo no DC mu jimi no mu MPC ne mu ministers nya metima fire mo back to back Chana warm up tie odo kwase ade ho ba obi say he is filing court document or ye kwase so ye or your chicken or your bar or your bearman to me and me face me direct into say or the emera maminko court my wife or bar or bankwana America or bar a man kwana bibiano ma free police or no ma do court oh your bearman she am 1-on-1 and your fena but yamra back to back banter to banter anti banter me be hit to kakranma tiesi mo boss so me tisu company director so which is John Mahama my yen ho adwuma de abepie ne yere so nam ne aba beti ne vice ne so nam ne aba besi Ibrahim Mahama so no mastiesi Mahama me nkonta for Mahama ma boys ne so ma faye obi afra e ho na abi si ye wa beka heat ya anu oden enti minim se de ya woni keke amne man no NDC for be frena to ne for say aha no ntimi nti document awo ye no me metia minima de chen na onko school da ni di kuro nim twiro school am ko ma me mo ba mi school di me ko school kwada so e wona me ko KG Bethel Methodist International School me classmate for mo so am twiro comment mra me ko ye school prefect ma be too much e wo ko twimkransa die me free o me ko Techiman Senior High and am besin ko Christ Apostolic University and I'm basing called tech and I'm me ba New York ma be ko NYU and me wie university me enu e Ghana and sana me be ko another university wa America I friend New York University College NYU and me say ye famra me of course me ye computer science or America there but I learn business laws which comprises with basic laws in the country. And to say obiti baby na me de nebe court no me America for ed mako court akwa foolish case. Me menye Kennedy Japan and me the almighty Twini Jonas me se mera bi ahye mase. Me ojimi a me fire wan ko baby a. Say the don me pamono sa or ko join a company bi AI record label almost file document tin me call court could charge me $5 million damage. Business a china no mbenye sikana. I don't know. Judge na frame ya aminko because we complainant or the was my bread judge no. Say me or mutime ba be say wo me letter no na me ko predi guilty or not guilty and say no metimi atwa damage man kwa foolish case enti aboa no nganye there or betimi afale document 2 million time document or the court menko enti omo frame no mama why ena ebetimi atwa damage Jimmy tell the don go for one court no 2022 no the case in the court be sin there obi entimi atwa damage na enye kwase ampanyi omo mo ye citizen wa America wo na kwase ampanyi na ono broni ene to adi anema ni di broni na hwe no e broni ni jo mama na hwe no what dem na no pa me kwa mi se what city bi mo what ye kura bi ase e Virginia me mpese nka me di address ni beto so no nkofo si o ai no o enemies me ne to so no obi kuku na nwumre ya o mo ne be hye me se me na mabo pa ma obi akuku no and to di ma me post ni address no enti na ama me posting kama post your address because be come here e Ghana ni bi ni mo me ye the almighty enti o mbe kire ba bia wo hye Ibrahim Mahama tin ba bi ni company am dia ba se mi nkoguni
se enya kwase ne koka me anka hwana di Ibrahim Mahama company beba se o company we say na wo hunya de beto public pe eno ano be good se de fufufu no de ne guye no enti nka me mfa mra ba me twen se nka kwase ane ba forward ya na nka ma be good Ibrahim Mahama company no awie me wi an ma san TS John Mahama so nice one but enti NDC fo nkraman no the best solution is say mun kan kire ma boa no se ma ne ma enti se ma boa no wa ma forward ya menhia no kwasi ya me car tow truck America police for air the ticket ya behye ho omo tweme okot se me mra oma ya since 2023 omo nsumi nko okot wo enti me okot warrant be 2 million guo me nko because se ma nko ninka santo as na se obe address Kennedy Japan ene anasarum ya case na you know announced $18 million against Kennedy Japan. And we say, oh no, pan Kennedy Japan court affair now US court and court was say tell me announced Jimmy Fuedi Kennedy Japan kwasi ekoi. And Kennedy Japan ama not Ghana and judge ne be da bu asem say o metua $18 million. Jimmy from now the America grigri no akwa. O metua damage. And I could do yanso no e simple ko ka kire o say ade a na wo ye wo Ghana we na ya agro. And your real life into kokase we serious when you say ukochire broni say we serious ombere obedi atiawo because okwa na asi o ya agro na ni edi mekura no anasi nua ni wuye na eme ya what you say na me agro enti manfa ni serious bia enti sanete dia achew pa bi wo ha o ma me mpa achew anasi achew ne yenko e baabi yenyina ye Ghana for mistake in a buy eno anu ba ko duro na ko yeme masema broni besa alensew eno na ama we nyina banya say me say me I've studied United States law and I mean say eno ntina me ne yire no kwase ya oti Virginia we eno ya oba no e pam na oba no beji fie agi bibia agi ne cars nyina pam no enti me I study the law enti nim the law no enti say entina me nkofa ayire no because minim se me ware anyansa bia ni mekai ebeba be yo ba dia me fie ebeba be yo ba dia enti die entina me sa nkwase adwuma no me risk my life sa Jimmy risk no enti I study the laws of the nation obi o successful to say me bia o is kani bia no you have to learn the law other than that kwase e bi de ni nyansa de obekoko twa damage age osika nyina enti me judge bia wo America bia frame ya menko the only thing I may bia me feel judge na metimi email lawyer bia mo akọ represent me other than that menko because you see it here America law na ntise Ghana bia Jimmy me de empena me no derby when the complainant report the complaints you have to be able to serve the person now who complaining about no and he said number one unim ni din if you address kura na impossible so be serve no and he say police for on court police and timi an serve ni panel letter they be alcohol to ade omeka kire wa say we are still looking for the person we don't find him until more information I bring it see be able to me serve ni panel letter and when they are not able to serve the person letter no it's a joke tiri amecho no enti kwa siawe bema wabe threat me na me nso mama warn ya next threat na ebe ban me strike we warn keke na me man won cause about phone so because me no me nye fake views o mine nyina na etie no kre enti a movement ya me ba be ka asem no o papa be frɛ o John Mahama ne be frɛ o na busuamfo be frɛ o bia be frɛ because o mine nyina etie twene Jonas and na de ma me ye de o mine ni say makasa wie no bloggers ni nyina e blog ya de no and within short possible time na millions of Ghanaians in ati asema America so enti eno na chese me supreme being enti se mu pese mu tomo a eno an se mu nkobobo medin ho enti kwasia no kotena ho a mane mo medin to mo medin a asem bia ni kwasia mo na mu nko school da na mo te Ghana on maba na wahia broni abrewa mane to aduane ma di ntu nim se eno an oganti broni ni o me chi abrofo no medi omo free na madam po omo ti dia me chi no me chi abrofo ma no medi omo nya abrewa te se de wakofa na wabefa wa okọ adwuma no asore anopa no wa dware nkura na de omo ko school anu aduane amom de omo ko school okọ omo pon school tu na akọfọ omo ba fia
wabeso life wasi wani na wakasa ye nkwase adede no. I don't do that. Menya oba na kire me de menye. Nyame na me ohuru nkuku ofie. Nyame na me ye sankwase adwuma a wo ye ofie agana fo na be ka kire me nyina. Me menye bi. I do whatever it is I want. So the Ghana near concerning as long as I don't do kwase aba no mbe be kan no ma wo ye nyina kire me. What I say baby akofa ma school mu ba nyina o ma ka kire me. What I say bibia o mbe ba be kan odo ho aba nti ye mahama nsem bebre okura na minim da kwase e be ka bo attack nti the abrem nti next return obana me respond ya me nsem be gu Ghana ma Ghana hit fucking cause I secret we as Ghana for any secret you go for secret I'll be a subscriber Adam Godson Santiago say you are more than any president in the history of Ghana. Yes, not your mama, me are bigger than your mama. Intimentias yes and cramine. Ese me Jimmy Timmy Kofana beto amanim because me asema mekano your mama kan ko baabia I otumfo kura kan ko baabia Kufuor ado ka me kasa state of nation address straight state of nation address straight enti se me de court be hwehuna atwenyo na se ne wabodam enye Ghana o na judge bia ba be Jimmy ha Kennedy Japan me wiska no obeduru America no koye mema asem nye ne esu ye twan damage no ba Ghana no o debate ya bribe ama judge na di ama no but obeduru America no nye na ye di ama anase no because America no eye mra na eye adwuma intimate bi abobo threat no ma be respond with warning was me dey kokoto o ya boa me ne how be am twi BMW M division we meti M8 competition nebo etime achichire sa tontro TV station na waye multi TV so na mwane te wa musyo na wa bie TV wo Ghana kwase ya no meme de yedan Egons will say te edi tunjuna as ni abre oso no o de ntoka ba fro na waye ready for beef waye ready pa but atete Kevin Taylor e dwane ne nem because Kevin Taylor pan kan no an ko be live stream ka inu ko be ke kana dwane I check Kevin because Tunjuna said di atempa Tunjuna as any young don o mo di Kevin Taylor atempa after so be ka so be deport you no enko fu me no be di na atempa then kan no be expect nka unu aba be ma counter defense bi but e come and say aduane na ordinance go tum no ontimi ni aduane na Kevin Taylor ordinance go tum no ontimi ni but Tunjuna one day no are you ready onti ase o de buy etibra na yenwie beef no kire wa dwema me e wo comment section ayi penya blog media akra